Meta kienet jiġi intervistat fuq Radio 101, il-Prim Ministru Lawrence Gwenzi tkellem dwar il-kummenti li jispikkaw dwar is-servizz il-ġdid ta' trasport pubbliku. Qal li sa ftit ta' xurilu meta kienet għadha ma daħlietx fis-seħħ ir-riforma, kulħadd kien igor fuq it-trasport pubbliku. Imma skont Lawrence Gwenzi, grazzi għar-riforma, illum tieħu pjaċir tuża l-karozzi tal-linja. Tieħu pjaċir hija sa aħna stess u l-barranin li jużaw it-trasport pubbliku li jitilgħu fuq karozzi tal-linja air condition, nadifa, nieħdu pjaċir. Gwenzi qal li l-unika problema huma t-toroq minn fejn qed jgħaddu tal-linja. Għall-ewwel darba mindu daħlet fis-seħħ ir-riforma, il-Prim Ministru ddikjara li tfassil tar-rotot kien biss esperiment u r-riżultat tal-lum juri li dan falla. U fatt illi l-esperiment li sar fir-rotot falla. Għal aktar minn darba il-Ministru Ostingat ikkonferma li kienu stess li fassal dawn ir-rotot. Jifima, il-rotot ġew sviluppati minn Transport Malta u minn Ministeru. Minn ħadd iktar li huwa responsabbli li Transport Malta u Ministeru. Għat-tfassil ta' dawn ir-rotot tħallsu 400,000 euro f'konsulenzi. Minkejja l-ewwel darba l-Prim Ministru ddikjara falliment, baqa' ma qalx min se jerfa' r-responsabilità politika kif talbu jagħmel id-Deputat Nazzjonalista Franco De Bono.